Pored vanrednih ekipa koje su bile na terenu usled kvarova na elektrovodovima, zbog čega noćas bunari nisu mogli da distribuiraju vodu za postrojenje za preradu vode, vanredne ekipe komunalnog preduzeća rano jutro su krenule i sa raščišćavanjem parkova i ulica od posledica jučerašnje oluje. Direktor javnog preduzeća Mladost Topovo Dragan Živković ukazuje na posledice nevremena i preduzete mere od strane komunalnog preduzeća. Kao što iz priloženog se vidi, jučerašnji dan je baš bio katastrofalan za teritoriju opštine Opovo. Najviše su pogođene mesne zajednice Barande i Sakule. Drveće je čupalo, znači imamo slučaj, na primjer, sa 2 garaže da su uništene od olujnih udara. Rešavamo deo po deo, znači najugroženija mjesta su ona gdje, kao što vidite ovdje, deca su za nas, da ne bi došlo nekih povreda, nešto, ali očekujem to će biti dan, dva rešeno sve. Svaki park će biti očišćen, svaka staza biće prohodna, kako putni pravci, tako da u suštini idemo na normalizaciju života. Znači, najbitnija stvar u svemu tome da nema povređenih. Radnici naši su jutros od nekih 5:30 na terenu, tako da nema radnog vremena, znači radit ćemo dok god se vidi, tako da u suštini dok se sve ne normalizuje, znači ne idemo kući. U anketi koju smo snimili danas u prepodnevnim časovima, građani su izrazili zadovoljstvo što se posledice nevremena na javnim površinama ekspeditivno saniraju, ističući da je već juče, odmah nakon oluje, deo površina raščišćen. Juče je bilo veliko nevreme, u parku je bilo dosta polomljenih grana, drveća, smeća. Danas je sasvim druga situacija, sve je sređeno, sve je na svom mestu. Juče su ljudi izašli odmah da čiste, da sklanjaju, da se to sve sredi. Pozitivno sam iznenađen jer sam juče šetao poslije nevremena jedno 2 sata parkom i već je bilo ugrubo pospremljeno, a danas pogotovo baš prijatno sam iznenađen. Veoma lepo, u roku od možda 20 minuta svi su bili na terenu i očistili sve kao da se ništa nije desilo, sve je bilo gotovo u sat vremena. Znači, okej. Radnici javnog preduzeća Mladost su od 5:30 na terenu. Krenulo se iz Opova, a zatim Barande. Direktor komunalnog preduzeća poručuje da će danas raditi i preko radnog vremena, sve dok se vidi i dok se situacija ne normalizuje.